Leis an PlayStation 5 faisg ha mi éireví a smain sin múna consailean a tháinig roimhe. Na geamannan a gasmi suas cóla agus an astar a tháinig PlayStation an ficid sa sia blianachin. Leis sin ha mi géirí a torsúil arás na geamannan a seár ag gach console PlayStation. Agus carsón nach toiseach mi ag an toiseach an PlayStation 1. Mas scoil ans an dúlach 1980 ann in Japan va smach ag a console seo an am 32 to 64 bit. Bei an console a reich go seár an am, gus an jack an PlayStation 2 a leco mas scoil. Agus ha catalog sé geamannan móra go mór an vai fuarasta eichgin carsón. Vai go mór neo chomasoch go déich a thug, ach dhiag mi cuiú. Mar sin, seo na déich geamannan a seár son PlayStation 1. Araf a déich, Oddworld, Abe's Odyssey. Ans a game seo, chluchú mar Abe, mu docin a goper Rapture Farms a ha mar an gualoch fiol is mua a flanich Oddworld. Is jay ga mór an bheoicin a gála bí Abe gan clownsin a brín mu bhí a gianú mu docins in a torg fiolacha, gus gianú caintseoch gun cumiad a gianú prohid agus mar sin a toiseachadh a géime. Fémi Abe tséichach a savalach na gáis de mu docins an tlí. Get a bheith an géime éhín agus neonoch vai eicaloch cúteoch, le iavhéin je hráilioch agus an dói uvasoch ans an deachna me docins a laibseachach leis an luch fastiacha. Smuinnig gríomhachal bhretan ach planet alvarach. Va féimech a géime mór an smuinnigi, géimig tú ópracha gemach cimar a glúasas tú gach an gunna bhí do glachag nó do varavag. Agus ag an am a fiachin gunna bhí a maragag mu docins eile, le cian armach a cíalacha gum féimig tú a bhí an ura bhí stealth agus síalta. Va na cool isrichi pre-rendered ingantoch agus gai gach skire a cruacha go brúdseach. Va na ríbach an dúlich ach búnachal ach cúteoch nío vaiteoch. Gurtach tú a gáil go fachta a bhain gus básachag a ríist agus féimi tú toiseachag ag an táte scrúd mu dhearag agad a féimachcin na hán gríomhan a cholanag a ríist agus a ríist. Chan uring go féu gus Oddworld aikin an HD glórvor an PS5 agus ha mi an docus go bhfuil na me docins a cheart ó erapsoch sa bhaie te roia. Hello, follow me, okay. Araf a nui, Medal of Honor. Éire leisachag le DreamWorks agus a leicol ma scoil an a nuicid diag nuicid sa nui beisio an na ciad geamannan cúspro World War II son consailean. Agus in géime a chuteach le bhí a gianú mór chórte a gré. Éire scríbh le Steven Spielberg, bha seo na jóla cinematic an toiseach nas mua na géime. Chlach film von chocog gus do vision a chórsta steach, a thug mócha gairíirih don vision a bharópa. Thug in géime steach stuilich in mission an classicoch mar shootouts móra agus lua, ach va fis cúteoch cimar a dhéanaige in céim na sleudige le mission an fóch lé. Get a bhai sleudoch hoche in tseanachag agus chure ríis an jólas. Va an géime a clachag aramach agus éiteag ceart von am, agus son géime gin am seo ha an dói ansan do húts navagin ag an ire sa chiag tú an dú, le mín isircha bucha glích mar a bhí comasoch na clocha ginacha a losca bhuapa. Ha a hula dat a ha genu FPS an dú an seo, bo hula aramach a dul suas go bomma live stécoch agus immer chlucatar chór. Vigge gréis mus chica géime leine go bhí na fríomh over son géime mar seo a bhí acad, ach is earnest Medal of Honor ha bhíag na búna chinál. Araf a hoch, Tekken 3. Va seo na roin gurh, va mi son mescachag je gréan a bhí an lista seo, agus nuair a chanach go géimeannan Savage va cúsacham son thug. Hanach géimeannan mar Soul Edge no Street Fighter go einsin, ach ag cheann hall, va mi faracin go Tekken 3 in géime is collanta, agus hoche go ma an da géime a hanach roia.
na character in fale le chan je van in a stuilig en savage sonrigje ake, ach na personach gun ake kutjoch, agus gach skeeloch of ake. Hug me in fluid taekwondo je horang gun kunvaloch, ach vain kone geel savage style mishima aan een heihachi kazuya agus jin. Leis a cheolaiche aan een style matrix agus column skipelte vain game show sporsel via kloik leis heen no colary carachin agus get a vain a button basher hure ha skielloch taringoch a krochog som gach character a huggut rutikin a heelgrut at savau a kriechnach a gach skielloch. Bishin gam gloset a rust go loch en erget. Hug gach skielloch kriech etter jalig jugut. Agus vrochs nige go vi kloich mar a hule character, le kutje character in rim fine a van is jay good kutje skiellochen a kriechnachog. A noorsin va survival mode agus force mode akit. Le force mode a kloich mar streets of rage, le kjarken slaan erin laar a tor slaan skut. Vis akit, maar wij aan hem vier wegen. Chicken. Va show na gooi ma een tre a kriechnachog PlayStation 1. Agus gach u vidden son na vari heen PlayStation 2. Out of a shach, so Reaver, Legacy of Kain. Besho and Sheikh have done game a cervical Legacy of Kain blood omen. Agus lene in skiloch ounce ro Kainanish vina realtor ook. Biwa kluich mar Raziel earned a fo Janat and a share Kain, a ha eragol harish Kain on an mean ass, livia fast skihan. Agus a you do a share son show, livia fine a skihan a repot as a horp, Agus a helical for vuloch bainje. Cheers Kain. How an oirsin do asheri, agus a vi nat so Reaver. A kluich et gach kuch na range and corpora agus spero, she an amasak at a chruge yanu Kain. Agus cormachog a horst der ash don tul. Haron a smachen homa agus van a hiansien agus na skielen akin. Geamannan a farakin a arish. Get na ro kein akum game show son in gameplay. Van skieloch a greimachog agus a clachog an skiele via gloeset et a riochen gus aran jochnes durich a chruachog. Cultigration upside down and in Stranger Things. Vau ans een atje ach va rutiken nach ro boelig kjarst me jeen. Rutiken ook agus u dokesoch. Va een klesoch gu u avasoch ma. Hutjid shole via kumel na skieloch greimel agus professionte. Or ha vissahakin ule je surine tachers le droch klesoch gu. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Van a graphic and cellular agus re, leis an skire agus jalavig characterin a tors beha do aranjoch marav. Le sulan marav cellular Raziel agus Cape Tatter de cruelchog character a bagariru coltoch gum buge a giche danum. Aravashia, Final Fantasy 9. Skunjel, Druil, Gremel, Oergrauch, Buringo agol a rust. Va Final Fantasy 9 faisg vi fheàrr. Haneke amak Giroch ron PS2 agus fute and PS1 guna chria geneke. Hanna cutscenes agus kujjen a video in oirnn re grafiken a hiu and ju agus higher fast gu haling. Van a grafiken in-game chruai agus van sabach Giroch mar a vig doelakit like game of Final Fantasy. Ach, ga be game a churin game show falla von a hitelen cultagrish. Best sulnes feestje van, agus prief characterin kuinichel is cruachel meskistje, le skieloch vria. Va een kjol en koni a suyachug en tjalai. Le kutjen kjol is animal aan een echtri gamen en a golenatje nu a hoshachug tu blaar. Hure doch chria up pumpug. Hoshi can game le vivi rui harish moeloch gus jalaf chluichgeiken. Agus gase na skieloch mu characterin a va in ui a vash agus a fine harish na join achke gus een seul a havelog. Va doin joch ek na characterin le toshoch, mian agus jerag ek gach character agus chluichu erst gu moor son feikin mar a vig kushin a chluichgeiv. Ha kain akem haast ho briestje se vami a farokin, a koid vivi a feikin, a ho haarstjen a fine skris chimikalia. No hiet toersen a chunik me een savage eter Alexander agus Behemoth.
Va uiar dhéanú cúteach, uiar de ghaine son brín rua, comasan son leisachig, roin sin rilorach agus na hurin a bhami a céú a clúich a géma carst tetra master. Ga tuk mi an ara don fríomh chéist son uren a híte ag am, díroch son feikin, déan dunne huarum a buring go a chluich ag karsten gus an curin rís a chruinne gagacum. Gan jeliad gariru gan génu mar seo tilliag. Ara va coig Gran Turismo 2. In game drijvig a hoshig ule gulier. Hoorst in game seo guroi coit fheàrr, a farach in fheàrr, agus fallig fheàrr? Va hula dat ag a game a vig messel neach lentin drijvi. Van game go mór, agus guro féméir da gusk. Van meskachig mór jane hinelin agus modelin de gaar. Sia kiet son a vi minetjoch. Agus churí rís a chomas doch haar acherachig. Gus kutjechig le ruintjen agus slien sonrietje. A brien slien, va fikit a hochgai vakket. A va tor son na hunje, agus a haast toren ju. Churí het slien rally a varoch een jugin avistjoch, agus gémit tu dochar a hug go kieloch or vi buai jalichtje gach ferran gach kar. Chur en luk lesig hi focus na grafiken sa voorhuid na karigen, agus marsin garona cool ruintjen scanjal. Ach, koos komma nu van a karigen a koya go ma sho. Va fisaket je vans gach model, agus va a minusrige go fask een route, se va u a dol gain a gonso. Thàinig dat faskries. Ga bij sho giroch in game drijvig is sjaar in PS1, ach, een gen juggin is sjaar riev. Arava kehar, Final Fantasy 7. Een gen skielochen is moa a gai eentje riev aan een echtri geamannan. Special game a ruchgorst von hiet vinnage hun chemu jerig, agus vai son a voorhuid de gunje in game a hukesjachiet don grey JRPG agus sabbat steekje chungdag. Vogjalig foskli kuinigel gujerig, gai de horsku sul laan beha is ianig, le moren charakteren is aatjig en eindje nog, geroi furste a goler haal, ons a hule kaal. Get wat tor beha aan, agus na karakteren a torst tor persentoch, van game durige, agus son na hunje gu ma abich leis een toespancheke. Bij een route charmun game show in skieloch agus na karakteren. Groeigen game kutje na karakteren is animal aan zijn sul a game, vo cloud gu tifa, agus hukin fair jena villains is animal aan een Sephiroth. A hastoken is einigje na gaskich. Gasu leis na karakteren agus hunnig u iet margunje. Gan et gira karakteren fictional a va fosmach. Vau kretjen a hule grieve reiniet agus vau tuksjen na roien en ake. Vau garochking nur a vai et a garoching agus a gorstigig nur a gorstigig iet. Agus nus monesjen aan een vinnage chonrietje. Minage nach een mi aan wienige gut son gumpi vis aket ulle. Gaan jullie na enig dogunjes en bi gure game show a gaia hug van een game in Final Fantasy Gulier vi a ummerig. Begoor ga hulle dunje en game show gloeig een doi no een doi elle. Arave 3 Tony Hawk Pro Skater 2. Mure de gloeige in game show haroi riev bio. En game a hoek ginaloch je clown boer speliach janoch nach buringaive via rocharoch, agus a keu jeans a chutjik a corley na straatje na glanog. Hoek Tony Hawk Pro Skater 2 a hula cow von a hied game agus rein in a share, leis a game reeke agus klaar fuam punk rock rein e fiener fua a horst do farenten. Va kolomog jetemoch. A kolomog na buringut je chlesan at sa vau a genu 50-50 harish e rele agus a fiach in rishin kles mujerig shin a horst gu kriach mu statu no gunda hutsu. Vai lua agus vai mi rieno agus vai vierfe. Va ieren kroegel gu jore gegeme gus de gure rust le greven glevak gus pungen a varoch ein agus arstochig mar a via bolig harish barrelen no a leem harish dunja gundachi.
agus muair ará seo go leor a gcuirteach tú na híran ag it héad an chruachach. Clúich le carriage agus clach cód an méalte a chur iad ule rís a chomas a chluich. Harom iolach neach ag nach rá an géime seo, agus muair ará ag cúteachn, 42 geala dhéanú go rá iad ag tain an carriage an gach chluich. An tuc mi imrig an clár fuam. Ar a bhagá, Resident Evil 2. A tócail sturfachas a hiad Resident Evil, hánig piseoch Resident Evil 2 an sa thula dói. Baroch návidjin an scrín, návidjin ure, baroch uabas, cléisoch gún na sear agus thuair sin daimhagnas doine don scíloch von hiad géime. Charó sin tuileag an san taim mór a bheit fálaigte sa chuile, and nish va balamórakin le cús zombies. Charó na príomh characterin von hiad géime faran seo, ach harói go jiffa. Gas Leon agus Claire ian nas cúnichel, agus chana cúch ian nas cútrimeche don tre. Hannig in Station Polis go bhí mar jena huíochan as animal an an echtri Resident Evil. Na toiseachadh, na cearnan camera stéichte, na cuairtnan laia an sa thula áte, an farachín de gheco agus de chau vescachag le clár fuam do creitsinach a chuich an seala go fíorfa ans gach scíre uair. Bí an tón fuair sin nuair a héitústeach don phríomhhala an an Station of Polis, háasta cuair glúasit an suas mo Spain. Va da scíalach acan, a clúich amach ans nach rostúhan a chai a chlachag an gaibh rein féin ans an dhéir eile. Agus, cha dúrú an críoch gus an de chuú críoch a géime leis an da character, a cuairí luach an airgid. Rein an géime baroch airgid na Final Fantasy VII agus Mario 64 Cola agus chanéala na íanug 15 carson. Van géime seo na phríomhbhualach uamhag mar sin beo agus hánig go bhí na inmh rís an rá dúil ag luch lentin stréhan son na thula géime a hánig as a dhé. Hai a brín chomór chóirte sa bheith an géime seo gon deach a dhéanú a thórsca. Sin gósa, gúrich fíor rís an jugin huasal, agus thug luch lentin uair don tre a bheith stóca rá óg son jólas ein, chanán a bhean jena geamannan PlayStation a seo, ach jena geamannan a sear a riamh. Arab a hun, Metal Gear Solid. A brín mú na geamannan a sear a riamh, bhíag atse ag Metal Gear Solid go fuiriste lustichen a bhórchuid de gúne. Béisio an géime a thug an teola cinematic sin a thug geamannan a réir taí jaalav. Hannig go bhí na phríomh character an san ilm ag it héin, agus an character a bhaun, Solid Snake, an Saidir fíorfa. Von neach cruachi Hideo Kojima, chai torstasteach do scéalach a vera gréim gamers son déchatan richín. Bei stealth an route as cútrimeche, agus get a huirteach to fiachin rís a thulacáil a loscag an sealag, vai na gúil an fiachin rí féin tron géime go savicha le cruacha go buaríon guna bhí a clúintin an uam animal sin. Goprig na characterin go scunne le chéile, le gach ceanart a fémach in dói cruacha gus a chrúis a dhéanú ora. Psychomantis dunne sin bí? Ha bed díroch in géime clúich ungan toch nó an imig seorse aramoch agus jiffer roimhe na bhain son glúasid tro gach scíre, ach van scíloch le ma. Gas daiven et characterin, va inganta sin aun, va gara aun, va braun aun. Huk in scíloch seoú mar seo agus sin, agus had a leke seachit a riamh. Van géime seo na arst ire de géimeannan ans na 90s. Charom móran a géimeannan an an ghuirte go bhí oirnn rís an rein seo. Rein an géime enam Hideo Kojima mar gachi, agus rein Solid Snake mar phríomh lároch an an sula géime cóirí leithid Mario, Sonic agus Link. Agus sé sin mo liste, na déich géimeannan a sear gen PlayStation 1. A bhéil rúta na chail mi? Dé a gachirigh tú, nó a bhélo a gúntachug le mó roiinnin. Fach biach, like, share agus subscribe, agus in a root suas an console geamannan reich a sear a riamh.
on PlayStation 2. Cheery and Drast!